Yeah, yamin kaho. Na onton super pa a good time for. That's honorable him dodo. Honorable here dodo. Hey. All right, yamin kaho. Chairman. Once again, more kwaba. Me just so mine. Now pom to say. Yanko pardon me no pipe. Okay. Medical Busao say Asante Mantem ha MPP. Mujina brane na obi bebusa say pom to say mebusa wo na party no so pom to say. Yo, my me ninka nchia na me nchia Sompa fo. Na me nchia Sompa dwuma yefo nyina na mosi wo soso me nchia no. Na se yewo swamedea na mamenchia a former majority leader. That's right. A friend of politics, be a friend of Bazooka. Yes. Mamenchia no. Na mi ameba lawyer da konso. A simple for to san e de nkwara ana e de traso. Lawyer da konso a de na ba se swamefo agina tumba bia so machia no. Na me ba maso I want to see a kufuado and now so Bachiano Waha. Afi Mamma Cha Santaman. They are Cha Santaman, so they are Santaman will roll. Hey, or mine, no, your Fabini, the Biaqua Cosumbi, a Santaman Nura, and near Hene or 2 full say to 12 baby as I took a talk. That's right. Miro say to 2, and then my basumpa, some may bat my bawa casa, in room, wow, dear moo. Na mababa sum MPP ne asanteman na nam so dia koga na nyina ti wo hin kase onkwaso pia ayi MPP Ebeneza ba bia onyankopon dia babidru ye nyina nim se de na MPP aban na se na nado danko kufuado ene ba omia peso mo ye no enye sei ana ne ye pe no na so Ade see ye say a year 2020 no ye frɛ yare bi COVID-19 na baaye. Sansa nti de na do danko akufuado. Anema na wo ye ene ade ma nyina no. Ebi etika mu. Correct. Na so sisia ye no kasai no. Ya ma ye musu a America sisia ban ni tuo. Sa wo frɛ Sisi a yes graders ahodo brand new graders ayediaba brand new rollers ayediaba brand new water tankers ayediaba aye pilots ene ya menka na nwiaka we no ya na ka tipa tracks aya no nwiaka yes ye hwa ene awiabo a ye de fa kwan no so yediaba ene bako ayediaba say Babia Dr. Mahmoud Bawumia eko ye bia no. Ensem wa manfo kan ne say MPP for my ade. E wo mu se no man no ye den ba my ade na so akan ya kwan. Eno ana onne na nadu dankwa kufuado bedi nkomo a na nadu dankwa kufuado say yenye den. O se yenkonko to sa niema we ni nyina mra ne yenchema every district. Now no every district is almost constituency. 276 constituencies. Yes. Until now, no, yeah, check at the amount 276 constituencies. If I'm talking you know, your video, no, I'm fan 2 TV, no, so. Emrana cast the ban, I think, and ra, yeah, the 2 TV, no, so. And some time I want to make kind of say, I buy na koto heavy duty tracks, or more de ya quino. Sompa, I am ma, Nipano, can anymore, I am fan to so. Mebusa nso won kire me enti wo kasa no mon ko na mon fan to so na yenhunu emra a omu yi wo portal no omo de ko Independence Square no mon fan to so chairman to us. Yes enti there ensi da o wiase ba bia sabe akwan de aban bia ba be yakwan na ban bia so ba beto kwan the dru ba bia bra yesua no o se ensuo koto akwan koto ensuo opani no hwan correct enti aban bia no beto akwan bia ba beto aban no opani no hwan na nanado danko akufuado aban bia ya kwan na so nanado danko akufuado ne ba omia de o ma ya kwan sen obia na sesia me no kasai no
sa cars we ni nyina na se trucks we ni nyina na ba na nado dan kwakufa do ne ba omia lanchi wie pa ye de batu aye district capitals no there's a district be abenya de yes ye de ba region no a na regional minister no asi nado anamu na omo ache e de ama MMDCs no okay enti sa MMDCs so all the call district ho a okwa obefre assemblyman obefre aye unit committee for ene hemfo a omo area nyina titru no opinion leaders na ye de omo nyina na atena agina ho na omo nyina no maye aye movement plan okay maye movement plan akwaya was ye faso ade ye na saa we ni nyina de de ne say we no for the first time no mo ankasa na mo fa omo a omo be kakas na omo be ye adwuma ewo every district bia okay so if you multiply sa enyama ya abai to 276 ubehunu employment no cry na de beba yes ade ba say ya me no kasai and it's a chain na de da wo mu say regional minister at the cast no tax ne de ma opa o sa de 1 million Ghana e de ma constituency bia 1 million Ghana cedi 1 million Ghana cedi daso I don't know mo de top petrol which is 10 billion daso wow daso regional minister no bia no be the district no say mo de koyi no mo fan konko ye adwuma enfa ye seed money dawa na emeka say ye ni petrol nti na ye mfa nkokwan so enkodu sa nti akufado amasika fuela me mfa na say be from now to December no de ye di fuel ato ho a akwa bia so no omu betima ye adwuma amana akoso ye ni free ho a anurada yi aye oyi akwan asanso Boakye yes oh akufado nyame nhyira Dr. Mahmoud Bawumia nyame nhyira awiabono ena ednam kwa mu a eba se ya o Sompa for mayade oman mayade omo a mo hwe Sompa muntumrika na mo konko hwe Sompa mo behu we de sisoi yes yes we awiabo ena eba no awiabo dia tosu bio no ye friend pilodes ena a grader no so grader caterpillar no so ne di akire saa no so ne di akire oh we nyina ye mono onya se bia akufuado bawomia ayam de se me ye MPP ayam de se me ye somfo de ma MPP na ne titru kura wa santima mu bosonjefo monsabe kamode awose kura chime akufuado show oman bia ne ho a president bi say or tackle all the roads oman so be hwa abra ye de ambulances ne ba no that never happened before no correct the 276 ni nyina no and ye cheye sabra na 275 constituencies and atwa so say yawo and ye che akufuado you are the Moses of our time and the Joshua will inherit for the good works you has done for Ghana. But say, Unya President Biewa Akufuado, Ghana will heal you. Because say Ghana, ya pesi ya kuya ni mo bro sorry you know, and until the do baby we complain the kanipa. But Akufuado, you have done well. Say, pesi ya kwa nyina bomu say ya Akufuado. Why are there? Oh, F. Oh, my. Ade we sika o my. Chama untimi we minor. Enti ade we baako bo betima e be say. O my. Baako bia no. O talking for about $100,000. 12 billion. Yes. Almost about 15 billion. Yes. What I say? Enti uhwe we no now they multiply by 276 6 a year. Share a baby aba spend this go. Ba spend this ka ayayi because I say obi a no ka ekwan ho asem. Enti ekwan
aniema ya odi abai when so no and stop it so amekwan na say interchange abani yo akwan bia contractor ejina so a oye bia no se sia me no kasai akufo ado ama obia sika so onkonko ye kwan no se sia me no kasai efri kumase asafo ekoko premen kran ye de kwan na mafoforo ye yi kwan kumase kwan wo de konkran no ye yi ne foforo ye de amagana for contractor for enipa wotwe jo shop ka ho atachi ka ho Kofi Jobu ka ho Maripoma ka ho ya de amema amanfo enwotwe a obi anye nkodru baabi obi akoye kodru baabi na so man me say saya na wutwam na wuhunu ne say da ho saa ya yedi a na sa wo mane na sa wo fa kwan no so a konongo de omu yi ekire ho no me say you will love Akufo-Addo and Bawumia. You will love Akufo-Addo and Bawumia. Show ye kwan na omu ye no ba be yet say 3 lane here 3 lane here Accra Road aniema esia na sadia Akufo-Addo ye no anya sam keto just say I'm proud me just say me do MPP show so far as ya started no we will finish say en chance ya yentimi nwie sa wo chance dia obetimi awie say en fa ma contractor wuntimi chance say de ma contractor obetimi chance na sa wo chance dia obetimi awie eto onyankopon de MPP ba 2016 no o ma ya win 2016 no obama ya wie na wie ye pa de ama hwe de covid ba ye oman na Ghana fo ye ni mu hwie o ye wo hoda kwa ya ye mekai pa aye 2020 na ye 6 match na ye ko a friend say stadium on say 2026 match na ye no stadium wa Kumasi yes enti Akufo-Addo ba ye no me ye se me kwakochia na ano se chairman yare bi aba ya yi no as a mayday na ye mayday what's yare bi aba ya yi no yantimi enchia yensem antimi enchia yensem enti no afa na mabakra me kwakobo hina made se dia se na aba oye na ato ye yes enti ne se mekwa ana me de betudwa sa wo hwa na ye 6 match a sab na ye ayi mayday yeah enti abra oba ye no okọ wo hene ho oduro no so hen kase kings of kings se de yare bia aba ya yi a wo mo de ato ya platform so a ye nyina ya debate ya yi no ano aba se awo se ya man nyina yetimi bo ho bai enti se ya de o hen kase se de o si chiachia obi aba wo chia ne ya yi no now no de be ba wo no maka che untimi chia bio say ana aba covid no obi anu ho wo dofo a untimi chia no wo dofo a untimi nko ne nchen obi bo wa ubedwane aye yantimi nko asori ne yantimi nhyiamu adwadie yantimi port ne atum chase eduru ba bia sade Ghana fosi bo mo ho moden emburomu ha soame ha so wura marketa ahomachi o ebi wo ho a ebebo 1-2 o'clock na me jira market wo na me hwe me se mema da no ewo Kumase no na ma omu yi omu niema ewo Kumase ye masom yes me se bi wo ho abetimi de me nsa gu me bu se ya me se Ghana fo pa dwumo ya okohwe yes me ba 2 a.m. 1 2 na me nam all the market ni nyina na me hwe ubo se mema ni nyina da na ma ana Kumase ya say ye no omu digwa na sa matimi digwa ayi adwuma say dia na che say Ghana ye pa adwuma pa hwe da so sabra na ba ye ni nyina na obi atimi obi edadem just a sabe duru ba bi kura ye no aduane ya masofo na ekọ no aduane echeche nuane edi ma ye yo ade akọkọ ba ye no na kwakoso eniema mu ama ye mpuntu a ye sha ase se ye baba ye na sabre ye declare say ye year of roads covid na abai covid no abra ye timi hunu ne fare ban ne fare ka say ye betimi asomu ye yipe Russia and Ukraine war ana aso unity o man sa obekaya iron best no na ye Ukraine o what I say
akwasi pon kodwo pon ya pon kwaku pon ane kwa me pon nyina no na ye Ukraine o aho no mkoko fa dade no mo de ba mo si dade fie ni aho ne akofa building materials ne niam bebre aya yi ne de aba afen abrochire ene ade nyina no obi aho akire no na ewiase nyina so aye kakra bi esansanti na ma Ghana so yesoso ye ho akire ye but ni nyina chi anura dai wo hwa dwuma aye adutwum esoso ye no wo aye education sector. Oh Jesus Christ of Nazareth Akufo-Addo nipa be nie me say abra ye wa hu ye mu ya yi no kra no momra be hwe the education so ye no wo ho education a school. You see, sir, on my better develop here, we need a technical education. Now, me say, so your science or no, na so your doctor no, it's a technical. Because so be power will be mu. So it's a technical. Our son will draw and what me here. So the way forward for this country is the technical. It's uba be share sa TVET ne niema aduchum wajina o mampanyina namu eje ade amaya ya you be proud for our education because now no obi ntimi nka say wa broche na education kosoro sen so for the first time sa aban bi say or check laptops ade ama secondary school fo nyina na university fo so ye beba obesia ana ya tobia de amamo never happened. Never happened. Na sabie we seba na no ya yi a kayaje ana me ne te asafo yi nkoko school kayaje ko school kayaje ana me ne te fie awo ya yi no se na free education wo ho ya yi a kayaje ko school ya je antimi anko school afise no onya obi a no obeti ma hwe boafo na na dia bi Akufo-Addo ye bia no wo ye no every region and every constituency o ade ama Akufo-Addo ne ba omia ho aya nwanwa no nipa bempu nie Mark chapter 6 verse 6 anyawo ne carpenter ni ba ya is this not Joseph's son anya Joseph bani nie nya carpenter ni no ne bani nie enti bi papa bi betime afiri ware aba sa MPP mo kwakoyi candidate adoma kokoyi sremuni so on na ebedi manim ayede ntia ayede na asie ayamra awasa Ghana fuo nyina na timi hunu se awose yetimi ma aban bi atoa so bro aye mfie nwotwe na aheka no na ne nyina ne se ha na nyansa ne nimdie wo abre bi ase yato aba wie na yato aba na wie na aba na yato no obi dwen say yemfie nwotwe nti say yato awie pa obi a oba bia no aso oba be di president bia no onfa sika bia ma o oni sika bia da ho oba no aba be increase taxes no the yawa Ghana fo komu no or the more and the aba na ya na manfo bebre no mo mpese o mo beka na sade esitie e de akire mo mahama se so oba obeka ko bobesia $10 billion and the aba $10 billion no sa wo de ko yesika mu sensia na untumi modin over trillion what I say he's talking about 150 trillion ana mahama eka ho asemo na okoko bossa abusia yi every Russia na wode ba na wode benya tumi wi a okonfie na ipo na enfie na okọ no onde wabọ no bosia wie enti wo ye campaign e man no man ye yi no awose onam bosia no akọbọ no kwa so na ode ho to o increase amanaba na de brawo so obetua na sabra no soso a MPP so no yesoso ya bo a yesoso ya adwuma bi a wasa adwuma no ye complete de atia no say mahama bapa so am interchange ya ye aka onye bio
Adentina okasa. Ade krontia make kasa ne say no man panyi dada akofo no ye sofo lie. Okay. Abra NDC ba ye pe. Mahama ka say ye the gold kura bebegu efom a enye asanteman. Na sa santefo enye ye fe. Eto oba ye no wa anye da efie nwotwe ni nyina no. Na ye wo eza. Na ye wo ahoyehia mu. Wa anye da. Wo kai capitation. Na wudimu no. Woni nsiasare. Ani mpanimfo kwame adinkramo. Na me kama ho no. Okay. Ni ye demonstration. Na mu baba bo ame no. Wuti enti se MPP yantimi awe ne pa akwan bia ye no ha bia adaka. Adekrontia me media toy masha se meba Sompa pa na mafa Sompa so na makasa ma santema ye hunu hia se awasa santema sori waka no mto aba edi maba omianie enti se obi atutu afichire de otutu afichire no onu nanim se sabre we no awasa mekata so na me ye niye na me siesie ma enti sasa enya onu na betutu ye no on maso oba be siesie on fa ho because Muhammad here sa asantema na say enipa dodo a wagana no so mo ho kire wo mo a na Muhammad ni gio your pain is Muhammad se na ni agye so kwa ye mu so be kaya ayo won se me kan say yes because I know den but ma min kire mu nfa kire ni ntiu ni nyina na say a school for wo ma wi amanfo mu pa adwuma o man kasa nkire ne say ye pa adwuma and wo se me nya magician no correct wo se me nya magician o man panyina sabi ye de tax ni bibia de ama na so o man mu aye de a se mu fa kire say o man mu aye den nti sa bre we de anya say ana betimi aye wo se me nya magician na matimi ma adwuma labor minister what you say wo se wo wase kan fa bo na fa twia ni musa wo musa se kan na ni ma ye sensan a afa guranguram twasere na twasere na fa gina akwa ho wo musa obi aka atwamu a ka kire se on tosere no on kota aboa na on fa ma esere no na on fa nye yayi obedi yatem you see Abraham no he took the whole country the teachers into hostage. What I say? He took the teachers, Ghana teaching ayayi for no, or took them to hostage. And I say, Uchia, Uchra dear, infirmi and Sabos media, me tuya cabos mimiansa. What I say? What's that you? She said, Ubefaka no wako. Ukwa ubenumusio. Na wachra dear infie miansa. Or some media. Bosome miansa ana mapia uka sa wo pa fa sa wo mpa ayawanka so wasemwa eti sa MPP ni ho a akwan ye free education ya ka ho asem ya yi no oman betwamu o sa kai 208 Mahama ka se yemfa ye nsamfa se ye botom wonsa sisika so wose fa wonsa fa so fa nsafa so o se sayeba edisika be she obotom Mahama ba o discussion botom na free SHS so abeka so oba oba improve no memre da o kan no tamale ada na so obetwem otie efri se si akra no free SHS no ayem ngwa se Mahama se oba improve no o ka sa free SHS no kra no o so on na di aba oman obi a 2016 election wo se aka mfia duonu achi answer ayaba now Akufo-Addo ne baumia are you near to the presidency? What the president da munim said the sibu man and waka say free education beba na Mahama no so wako free education ni bi da wo Akufo-Addo enko free education da wo but abra wo say ase say odi free education beba no obi a wa benefit from free education ano e ka say aka mfia duonu wode tam to so mfia duonu na mpese bebusa Mahama say eti o free akonwa no so no adu mfia duonu ana fe de so oba obey improve no na nanu dai wo behwe say Mahama on camera Akufo-Addo di free education aba
not 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Akufo-Addo etia Ghana for ma school fees. Hwɛ anka ne no. Sɛ obi a wokɔ secondary school ate sɛ deɛ wokɔ abrokyire o. Sɛ wo kuro bi mu na wokɔ a, wo maame kɔtɔn ne ntoma. Wo maame ade ne nneɛma ɛkɔ akɔsi awowa. Yɛkɔ esikafoɔ bi hɔ ɛne yakɔ akɔbɔ besia. Omo koko si awowa. Yɛde koko kosi awowa. Yɛkɔ asɔre ne yakɔ akɔbɔ mpaeɛ. Yɛkɔ all night o. Sɛ ya yɛbɛtumi anya ya mansama na kɔ secondary school. Kwakuma nu bɛtumi akɔ secondary school. Ano ne yamsisi da parents ne so. What you say? Because obani ni madeɛ, obani watwa enti kuro no obi ehwɛ o modern ba wo ye parents a obɛbɔ de sɛ obetimi de oba kɔ secondary school. Enti ya the pressure akɔto asɔre so. Ye all night o. Abompayo. Ye bompaye ni wia. Na fe awofo no okwa bosia bona na senensa nka bia. Sofo. And there was some Jessica. So there's so many people yes, sorry, and they need to school fees. That's true. But your son says here na Akufo-Addo buy or far BBNT Obiadi say normal. It's not normal. Okay. It's not normal. Sir, over 35 million people. Yama you know. What I say? Enyirano. A baby se baba or so biano oko aye free education. Aye technical schools so ye free o. I don't know ya dey count TVET free. Yeah, TVET ye free. A ho crowd yes a wo kwa. I said that ban no ye better. I saying even because a ho no bibi ade ma obi ani ye free. Aniama bia de na ho so no uwie TVET ne pa. Sa ayade pam a ne de niama na ma wo. Naoko. Be a carpenter, yet the Oniama man will be a bina to Tony man. Now, no, me no Casaya, you know. Yet, you are no more. Men funny say, Omu school 2016, you know. What I say? Me almost sorry. Because now, dear, educational cake, now, sir, the economic cake, I was so be an utiminya. And the map uba na say share of the national cake. The national cake, you know. I know na say I know na say obi enyan. Eti say we no pa. Obi a so ontimi nya so 2 billion crown fan kosi education mu no. Ah? Oye dan no eso aba beto aso. Na show na no day Joshua Alabi. Ye nyina ya damfo na say ye offer. Campaign manager for John Mahama. O say and this for mu pemfie na asa mu pemfie wotwe on camera. I can show it to you here and I know so you have the information and you know what's mu pemfie na asa mu pemfie wotwe am say ye pe emfie wotwe what's mu pemfie na asa mu pemfie wotwe o say pe emfie wotwe Mahama, you are not brand new anya fe na wo begina ase president, what the president in the bida? Shakwaya who some said 24-hour economy no yayina. Sabio. Ubahu will be so was certificate. Ubahu will be sending this song. Our ndisimu. Ubusan said 24-hour economy no more. Omo can sem basa. Ubusomo national chairman no. No abekan sem basa. Ubusa kuja to abrakwa. No abekana basa. Ubusa Mahama. No abekana basa. If you say 24 economy no, ye baba cheche, emponche, enyan, osuno, ene ayina, ye di baba fie ni ababa ye no ye jata ni asebo, ene ye di ba fie ni ya baba ye no. Ayi. Na bi mususu chirem 24 economy no. Chire say ye ba 24 hours ni nyina no ubetimi akọ DVLA no akwa jewo lances no mu wura fi se 24 DVLA no I say I online krana ya apply o mu wura fi se MPP aye sa ne ma no o ta se mu wura fi o ta se enti no ayensem basa so obi a pese obeye president no
What say me sabo? What say I won't promise you. Our brass I will bar political transition. 2 years, so we near Babia. 2 years no. Abaya or no babatana sono. The Numa obey ye, Sika would 3 year, certificate I would do near the no. I was set a certain committee and see Ministry of Finance. There will be a new finance minister. And there was a Sika be a Piadmo Biano. You put to hold to it 2 years. 2 years. And see acquire ye. School yes ye. Adwuma bia ban ni ye bia no 2 years no I was say the hold to ho na ye hwehwem say e kwampa so and ye fa ya ye de ye until the 2 years no na was had your appointment na party for pre-way ho na party for pre-way ho na we so ba be ye wo so opportunity cost what you say ahunu say sa we de se me ya e be kwa ban no ho to the credit into me ye what you say until sa 2 years ni nyina no ube wie no now the 1 year sa obekaya mahama 2 years 6 months o see a journalist for no o ka kire me say aban bia ni ho a na se nipa bia ni ho a obetimi di 2 years 6 months aye bibi ento mo ma no kwai na che say ebe 1 year no a ede wani ma wo de be ye mputu dwuma no o che say na 1 year no wo de call election na ayi a friend say mahama na ye be oto wadi president kura ye be sa ato no so aba bio kura no ana o ka kire wo say wo teacher trainee ene nursing trainee for sa mbetu abatia me kura no a muntuntia me ayam musika akofo de ma mo MPP abai de ma mo no memfa ma mo na emfa mo machina sabra na akofo ho no doctors ne teachers nyina no no bu wakonya say omu kwa koyi kasa ya ma omu exemption. That's right. Omu de kwa ye o wose memfa ma mo na emfa mo machina na nipa de beto no so aba bio mponi o na kakaku yanto ne so aba bio atem didi a obaba bedi ya wa Ghana ha sei no na hwe sisi a oman adwuma mu sha ase ne sei na te enne sa wo hwe Kevin Taylor mo atem didi a omu bedi hemfo empanimfo ane ade general adwuma ne sei na te enti kira wa adwen na bi kira bedi atem ya wa santiban mu yi se de sitie bia nipa ye nipa o ti ase na so ahemfo ana di yeso o ti ase na wo ba hwe semrantia ni ade a John Dramani Mahamba atua o moka ama o mase o ma no na tem didi ni ade a ane John Mahamba dwuma pa o de baba ya yi ne se ane wo ho ana obi edu atem. If John Mahamba become the president me say ane o man wa sore dem upichi ya yipa wo hono an obitimi sore amanesa so for we dem person me didi atem kakra nsan wato aso because when you ma yakoso TV da oh the TV da sabe unu se Kevin Taylor sabe o otimi kasati a chia me kura asante mamu a wu se Kevin Taylor twini Jonas mo ani ade ye enti wu and say eti ehu ne da bia o TV so eti na se achia me kura na otimi kasa se na ewo wo ana otimi kasa dia o na o so bi mu ya wu ana na generalist adwuma no aye se ye kire ya dwen na che se bi o hempon kings of kings wo betima didi na temza wo betima ye sani etete wo enunti na be journalist sa uba be didi atem me say for John Mahama to become the president, it will be the threat to the nation. National security cannot hold. It will be a threat to our national constitution. Etini mesramu Ghana for mu tie me ni ade ye you know oman anya sa tie mu na me pese me tie mu me pese me ne watie fo ne Ghana fo nyina no kasa me pese me no mu nyina ne kasa se ayakufo ado sa okwa akufo ado is a Moses na Bawumia is a Joshua na sa akufo ado ko na sa Bawumia ba be diswa
Enumu asem na woka sese oba wo de sa credit score na wo de ba. Na credit score no se yeka ho asem ye yi a. Abudia bi mu ya na duru ba bi ye yi a. Enam school ni aye yi ntia ya no mo ntia se ye. Hwe oman abra mi wie prepare college no. Olman. Eni mi nua otu antwi. Omoboa me de me kwa abrochire. Timitra abrochire. That's right. The difference between Ghana and the abrochire ne say oman me say odwuma a wo ye better off see obi o abrochire. Better off. Name difference a wo mu ye ne say obi o abrochire no. Send the sika no san or credit card. Na show oman so full aeroplane na wo kwa wo de so wo full aeroplane kura wo kwa yiso yi fa so saa te se de wo kwa akomadan wo pa fa kire ha so a fa saa te se wo kwa dwura aha wo tibi fa ha kosire ma aha wo tibi fa kosire e gira ba bia de ko aha wo tibi fa kosunwan wo tibi cross ko ba bia wo pesa wo ko bia ko dibu akora wo betima fa ha de akọ wo kwa yiso. That's right. Na sa wo free ha wo de ko no hwadan ahodo a amanfo asie o pesa wo sidan a awose wa na akoso wudan yo eti ubetete wutirim sa because unua bia one ne journalist wo sidan wata asase sidan eti so wan top wo susu wan fa kwan bi so ankoto asase sa wo sidan pa cheso wa mobra e bubu goshini eti ene journalist fo obi ekwa obi ehwe obi aka journalist for ben ana de na kai efe eti wadwuma wo ye die tua wo kai anu ho ka nie ene wo ka no bo eburu akatua wo die so na brochefo no yusu credit card toka ene bagana ha oduru Ghana ha ye se ye ho kire ye no na wo maka kire wo Ghana ni se tua ready cash na Ghana fo so ye tua ready cash. There's a Ghana nya better zia brochra wo the credit card na odi akoto card na odi abawo wo the buyer Ghana for na ye ho akire ye no wo see cash ye tumi tua eyi cash na ye yi me dia me say mebo mi kuro hu samna ne sa because se wan kan kire obi se ukuro mu ya na why na mebo ukuro mu ba mfama wo say so ntumi say Ghana is better than UK ebi so omontiase na UK for na mebo Ghana wo ba mfama ye na ye wo dwomu yi obi ntimi nka say me na me ye de man ka ye de anka wo sa na obi ba beto adenti na me ye Ghana ni ba papa na me nka say Ghana so de na say Ghana de bia na me say Ghana I will never do that. Yeah, wo me Ghana and I will die in Ghana. Etimi je bi da me bo Ghana ho ban me bo Ghana din papa me bo Ghana baso because obi wo ho a na hia no esu no wo ni dwe ho na so wo na ni je obi wo so a no wo sika pa na so yare ya ebia yare enti na seka enti na ninje o chase eti sasikani anije na wo hia ni so anije a anije bia anije bia ni adenti na me ye Ghana ni na me mbo Ghana fo me mbo Ghana baso adenti na me kwa Ghana is better than UK and me sorry ye free happen no British High Commission ambassador no onimi babeshia and onimi hia no pay ayi me say na nim kura no meka che ne say Ghana aye better than UK na obusa me reason so amekere no okay obusa me reason so amekere no enti wo hwa sadia Dr. Mahmoud Bawumia ne sisa ya wode ba te say Ghana card a wode abaya anya so fiti ya no ka credit score no ho asemo de tie ne say so person ye credit score na okwa brochire obi a opin number na obi anya address system enti obi abusa say address ne say adwuma a wo ye no pin code e say enti na e first national identification
NI. You be a pin code. You be a pin code. And she says, no, Ade Akye Abia and there will be our pin code. So when you be a me fast some Sompa so I catch you say, Ghana card and the baby to me, I'm when you be. And to when Ghana card and there will be a fee who addressing system, who go pet and over Sompa. Oh go pet, baby, who could be a no and over cop. And see, I had to sabroach no and Abagana. A kufadu ne ba omi ade abrochi Abagana. Na so wonya ye pa. Na ya linke why you the amount bank account. Credit score no one sem na ye ka no. And to say the amount bank account no pa. Afei obi ahu oman de wo ye no afei obi ahu. And to say afei obi ahu wi na sa bank no hu wi a. Say oman wuntumi nyane. Because anya say oman here ayi adwuma wo Sompa nko na sese yahu yahu ba bi a wote yahu ba bi a wote o yire o ma bibia type of business everything type of business a wo ye efa kire e wo Sompa sofo awudie nyina no yahu wontumi fancy yahu enti se ba wie ya yi pa afei no mo betena se no ma sese wa hu se satisade a oman ye betimi amane sika sei ye betimi de ato ne credit card so se obetimi ye sei na chasa woni abrochirefo ni nyina ayepe na baabi a eda na nura na me ne wono abokodwo Omanhene ne ye ka ho asem ne se 2025 no credit score no se sase na bank for ha se so mu loan pa unso ufie wo bobesia na odisi ye enti now no ye be value ufie no a eya wo dia no ne ya dane ni sika dia to wallet ne so asema be kan wo ti ase that's why I get you what you say because se sia no ufie na wo sie no ya ye no GPS address system no you say 10 billion 20 billion 10 billion ye ni masase ne bo ana ye nim ba bi a wasi dan no akwakosie no ye no ye nim de ba bi pempenso a waduro no was aye no enti sa value anu value no mo de ma bank ne ye ni pa wo dan na wo sie no o ti ase na ye obi aso dan ye o dan no so bi susu zibi o ti ase o ti so de ni say yes so I ti sa so mpa no o ti ase enti ye be value obi adan wodwen se obi adan a wasie no ane ye value aye ne sika ade ato wallet so a unyi ni se oman no the problem be solve because se obi abetime anya sika ade aye adwuma se amanfo dan a omusie ya value fi awo because ye wo obi ho a okọ pension no fa ni sika wo nyina na odi kokosi dan that's right o si dan ni wie no waka oni de obedie ewo ga ontumi nwie amanfo bebre ntumi nwie na aka nwu na kada aka ho no high dan susu wo baabi enti say credit score na aba no ni ya value wo dan no baabi a wasi awie no na sika de ato credit cards so no na say wo di kokko wie ofie na wontumi nkonkotenam na just say credit scoring ajuma mo kano more than just ordinary mobile phone sema more than that more than that bia over the 1 city 2 city be abeto that be more than that say the abrochire one ayi Mayweather ni fie no onu na si ye anya bank ana man loan ana okasa ni fie say that credit score asem na ye kan say that aye sanete netete aye game changer for our economy. It's a game changer. Se beboa mu obi atibia ye na dwuma. It's a game changer. Chairman, uti kasawa bonten. Omani mo ayeten ahokyra ba. O hwe empuntu nyuma a waka ne niema aban no bosen a wa board aya. Obi be ka se ahokyre wo krom dollar kosoro ama isi anu ni omo dwadifo suni ade they accept na wo kan fa yo wada roma say mamensa same free dollar na ansana matia sibo ye you know dollar there enye obi a na di dollar
enye sika no dollar no efri akwasi broni America for ayo mu sika no ye sika ye cedi no man. Let us start respecting our currency. Let us start. The American tree more American say na say me America bro for do. There are some credit. But I say I mean say English no that say how person who to go. Eh me bu say twi asem na say abrofo na wo di yima no. O man say me ko twi no me ko. The American say I was say ye di buo e de mai sika no. De mu yedu. Yes. So wa amfa buo amfa ma usika na because cedi no ye di no Ghana nko a. Enti say ye ne a wo Ghana no se amfa buo amfa ma eye ye sika no a akwase broni mfiri na so obi a wo mfiri Ghana ha no mfa buo amfa ba ye sika ne da. Enti ye ne a free Ghana no awase ye hase na ye di buo ade ma ye sika ye wo. Enumu na Dr. Mahmoud Bawumia say ehfa ekwa ba so na dollar no fa e de ba krom ha ekwa ba ko e fa e de ba krom ha ne se sa wo kwana akota de wa brochire amanone na sa wo de oniama na ba ha se ya esan se wo ton wo abrochire no sika na wo de to ye nti no ye de abrochire sika no ye de twabo ye de susu e de twabo e de ama awa bra wa fra abrochire no abagana. Nanso so ye nam so ne de ama na saa de saa hyehyere we no enya MPP aban na de baaye aban bia ne betoyi efri kwame nkroma penso enti ba o me aso be dey enti ba o me ase sa wo ba pa saa ne ma ye hyase de ba ne ye de dollar ana ye de aye susudua na ye de ama watua no oso onye saa bio enti so oba pa ye de baba usidi no mu na ya no enhyehyeye bia eye bo ba ko pe ana ye de beto wo se wo de 20 feet na eba ebo se na wo betua wo de 40 feet na eba eye bo se na wo betua enti wo de ne ma na eba no emfa ho ene mfaso a ubenya aban ni die ni ase ama ni wi a niema no se de kra eye 20 feet 40 feet kokonya wo faso obi a opese onya bia no ko na kokonya ba hwese aban ni die no watu ama hwese aban ni die no wo sidisim anu na ba omi ase sa we ni nyina no ye ni togofo atena wache na nanu dai osuma gidiobo akomo amanfo economics wo ma bimu me economics wo Prempeh College ba o mu kono bi na so economics na o level economics na the SS wa she na say SS economics no what is the final product is will be nyeska me teacher wo kire me economics o see the economics ni nyina manya sika se no and teacher say ma bin Oh my, yes. I said it. The doctor, dear, or to travel for your most catcher. Oh my, it's the doctor, Dr. Abby Chella. You see, but you banana economists, but my business. You always casino. But the final product is returns on investment. It's cash and asset. And you have cash and assets. Yes, Kakra, the Obia Betimania, so Obetima Ball. Yes, but the assets. Obetima Kucha, Lotto, Obetima, but the Obetima Koya Jumabi, Yebetima Mausika. But the difference between say yes will be before me or your assets. Sir, who were assets, what near Betima who say, when the car near, when the near, and no, and I also say a liquid. Oh, send na mama kase neka wo se Estonia neka wo se ebi ko bi na o no ko akwo se wo tie course pa me tie course o my but ayi da bia no meka economics ayi no meka be tu ayi pages ewie ansa na madawo. You are really studying? Yes economics. So person adwuma kwaso nko ade the word is about economics and technical.
The whole world is about technical. So don't say baby. Now so be dream. Ahuna dia e was away. And to say when you technical, you have to be economist. And to know. Yes, it's chairman. Say you are economist and a technical person. Senior economist. Oh just I go Togo there. I told free Estonia mo buy no. And no call Togo. And no did the Estonia. Omo fa Ghana said the duty some city. And omo fa Estonia as so said omo duty esutie. Na Togo so. And omo fa Togo there. And omo hunu say Togo is earning more money. Because Togo they say a duty free. Says I but omo charge tax. But a sense so baka say duty free no. Obia de niema kokofa ho. Enti ho yen to gold, yen trap timber, yen ye but duty free no kwa no. Sika de matogo for no. Esen ye de ya na say ne ye economy ne ye pe. Satisfied dia. Ghana for so and a din niema ne kofa Togo. That's right. Satisfied dia. Adenti Anna, ye Togo yes, ye Togo diano. And a Dr. Mahmoud Baumia say, and ye 2025 and a same bar. I could find the free education a buyer. Mr. Sumidi duty free. And ever. And he may shut Togo for Buono, tis a car. Togo for a tax. Ebia 1 city. Ghana so ye beji 1 city. And see, ya my buono and Muro Togo for no. I bet me at the secret. Now say ya bet say the end so. Or say a year bayana say the benchmark and say you should see and say it I see a normal bay pan, I see a better end so. It is a bad as her pa pressure because of that Cote d'Ivoire, Mali crown omuni landlocked. What a funny man. And to Omunani Niger near the Yanana the Oma Yiniba the fire ha. It is only the fire hapa. Only the fire hapa. I feel son say. Anybody yes. I know your friend demand and supply. That's right. A son man for and no day and Yama be brainy banintino will get money. Yeah. The final product no. It is Sika Ghana for Nyano. I feel Sika be kosoro, the Edika is a kosoro. The Tosum no, as so no. I bet boy Magana for what me diga because se see no bonkra. I don't know you guswa simes at me aboya ya babe wie. Et said the niama no duru pa. Near the afa trainer and I said the afa car near the babe gu ha sei. Et Cote d'Ivoire for Ashanti the center for West Africa. That's right. Et will be a member ha sei and will be a better agent. So Kotogwa, if you be a mobile agent, I know you know. Ubons are bringing extra jobs. Sabrina so and my visa will credit card and so. Wow, better me the Tony man free pot. What you say? Now we also so no wash shanko phobi. I also baton the amano. A man was sweating me and faso. Now the acco so become a chain. What you say? We boa we na we aboa we near. And to what this say, yeah, bar. Asante. Ade Akye Abia say ye dwadie. That's right. And ti sa dwadie no eba na say ye duty free dia ye nuanu mo wa brochire. Se obi anya niema pa obesend it to ni nuanu. E sika kakra bi na obetua tax enye duty na wotua e tax. Eni Togo die ni nyina aye pepepe. Na che say wo de niema. What me ayi niema no. Na se wakofa waka ba na custom fo asiawo, ohia wa pe ni ajeka no ni akwakọ ton no bo fofofo awakofa wo niema ba na yes yigu kro no go say kubase what you say yigu ho any ade nyina na twa that is the solution. So what your 40 feet container scan we no contraband goods for niema ko otie enti abasa Ghana for fry e ka ho asem no there is no custom borders e wo baabia artificial custom borders e wo baabia because duty no efo to obia no atua ne dia air tax atua ye dia te se Togo for no a se Togo enti na wo say wo gira ho na wo de a check no wo de a check meboa bia no atwe se no ye duty ne te se Togo etu udwin se sabi o buoni anim de kwaso udwin se nyansa bewom
Send the pano de Safanko Fatogo. No afaka, no diaba. Obien wo obeye. Etu obia de na yi be fata krade anase o de be fa tema. What I say? Eti na basa. Custom for adwuma no a o mo cheche niama na ye nyina lagu. Because eduru ba bi na otese yesi yakwache obi niama ayayi a. Aya da homete. Chama jo ahome meba wo chen abo no crapa meet num anopa me ne chama wo tumi ene wo fi ha me di dwatia wa na maba na mama chama wrap up ensem a wo kan nyina no wo ye Ghana ni tie no ene pa na ban edan na di akse o my Ghana o se ahwo kirem ni ahwo yehia mu no omunya adwuma no omuguso omoye na ebi mu se na do wo ye shrewd politician was strategize pa na last hour empuntu nyuma oye no o she dey release it say amasse social media ukọ honoma yaye hotel yaye kwan we yaye schools we and omu brugu mu sesia enti ama kasa na abrebi na ekose aban ne nyehwe no yira because wo honoma near the hospital bi abeto wo ha near the stadium bi abeto oh ha no mo the way nyame anim ni niema pass sia say akwan de wo ye Ghana ni sia pa na say wo say what our kodu obe in America when it comes to roads infrastructure especially asenso kraba e krade seated up minim say there strategy say mo dey attire you say there we'll look at that also. Stay with us. Kenyan Energetic drinking water. Sukrochi kama 8.5 pH. Enti wonoma nipadua yes you kama bibia dimu na ubenya bi obrema UGC Tafuni Road Kaedino Kenyan Energetic drinking water na Bawa route for 0241449191 0241449191 Dawood Heba ena yede 360 capsules in Dawood ointment taba waist pains rheumatism enom ne ade wudi twitwa what yesi your hospital no diabetes pressure ulcer emreye won pamu nyina nso so ebeboa obehu ye wajo so krapa anase hwi asanwene so for 0244886437 0244886437 afei 3A Herbal Center and yeah the cold capsules about 3A cold capsules waste space na ashikoko no ema we yam so ntim obenya bi okolina Danny Misty and Apidan for 0546107107 afei me kamfo Bay Port savings and loans amount a member of Ghana Deposit Protection Scheme. Now, what modena na se woni edidwa wa be di adanse se wodi sika ba ye de aye adwuma ama sika bottle ne da ho emfaso no so 91 days investment 182 days and 365 days your packages ni nyina your principal plus interest send your chama kan no was the end product is cash on sabe ka sika na bibia akoso kama Fred 0244170601 0244170601 afei say ope chicken papa dia BBC Boris B chicken obetuma we be wo ba bia ye wo Bantuma High Street ye ndi hwani Asawase market Santasi roundabout Poku Trading Edum LG Mall Topai ena Shell Body Junction ofra ye betimi aboa 054 534 BBC efie akoko afei Obo Herbal Center Medical Research Center Sronko obu anakoma bon periperi onante kakra bia ye wo yade bi efe na angina heart pains and ye wo migraine utitimi dwawa ye nananom friend asroben obu a wonya adwuma bia nso wabre wani su brew pressure de namsro on setimi etitriti wakwan no wabeti na etutu okopie Obo Herbal and Medical Research Center ebeboa sanso so ena stroke ni kidney disorder hepatitis any diabetes nyina no ye hu adwuma kaso official town obehu ye won kran sanso so ena Kumasi Adoato Adumanu enkranza headquarters adesheman adwira kwan so ena obehu ye frɛ 0249761508 0249761508 Amen Scientific
atwema techima kwan so eye kwada so obehu ye wo ho bomodena se eyayarehwe de a ye wo MRI scan wo ho na MRI machine no ebe diagnose wasa akire wo yare e ha wo no na ewia ya sama waduro na 20 different certified medication and Food and Drugs Authority ni Ghana Standard Authority Ade Atuma ye de ye adwuma Amy Scientific Hospital atwema techima kwada so for 0277 001234 0277 001234. Ensiono a New Z Natural Mineral Water Bini Blackman Company and the Abedjaso. I open a depa Brema West Bukutu Junction, Chronom Council, Atomic Assurman, and a Matt Robert Susu Sunyani, Hosu Subenyabi 0244 620294 0244 620294. Dimpa Natural Health. Ubahuyan ewo de chem so menhia kwan no so a free airport runabout obano second floor towers Wallace second floor Wallace towers can menhia health insurance dan ni mu a stomach ulcer away abra do ani a kire Dimpa Natural Health Clinic frey was 0246 744 744 0246 744 744 give us P capsules say bema one oba siam na the tire na why a 2 minutes man emo out e man na ba no de minim say aduane foforo a mu dio se dey o matin kan wo soro papa to wo wasa asem beto to bomodena ade na say me ka asem we po ya no wo hwemanim sa po mo adwuma akope pika suso yes asem beto for my DC wo hwemanim just I was so to me yet din be ma de usi pisita na enkoye di a masa e ma no besri wo ai wo de opasi dan ma no ai obi awe na ma ti bomodena co capsules no so emwa wo bomodenya co capsules a ebe yi flames ni nyina afu mama osisi mu ata ho ama watima gina wo na so na obema yire nche ensuo na timi akokama na watima bo adwuma afei malaria nom ne ade nyina nso so wo nyina give us herbal mixture and give us GC and sambi gugu be ma ho a e wo se free honom na bibia ka ho over fresh 0543 222 470 0543 222 470 toothbrush ne de asphalt toothbrush and Afrifresh herbal toothpaste. Ukodjaswa Fibo Ventures. Your Posego Lane. Open doso point to a fresh 053 5452 263. Fikri will see ye. Nanya menina and koye mau. Sciatica. And no one is all doing your 21st clinic. Or to a set to chum, a cow sissy, a mount 93 a one my pains by ultimates and never no. A jine. But more than 21st clinic. You have 15 branches for Ghana. Ha over Frey or 0540 311 311 0540 311 311. Power Chapel worldwide. A Prophet Victor Kusibuati Jumedia Fibia Wodie. Now your friend Science and Tokens Conference. Ya Shasia Kwesiadano ene ukwada na numre no 9 buses ejina. Eye pampa so a obetimi afro na wo de ade akọ sa ne aton sa Alfred Joe Metal onyumtini kese ono no Ghana Artist of the Year wajibi Dinah and Hamilton ono so agi Artist of the Year ena ankalato omo be de be call duma hingwa nanim 5 p.m. na enwumre session no ebodum enu pepepepe every day 12 p.m. to 1 a prophetic lunch aye gina mu bompaye ahomachi no num kopem no nso morning glory baso IPT junction so ebu akumase Power Cathedral Sofo Victor Kusibuati Sebra na ebehu nyame ani monyam Awurade nsa obi toni fie na edan no 6 bedroom 6 toilet and bathroom 1 living hall 1 dining area 1 kitchen balcony up and down and a big parking space obetimi parking cars in sia na so concrete street and aya gusu of form ho nyina ya landscape ni fe fantastic brofredu deeper life for camp o university no e kire ho pe enti enya yira kwan na mo betimi afre 0244 751 741 0244 751 741 chairman enya ntiese mo luncheon bi we chomba timi de ato TV no so amamia campaign working committee and women's conference matise ebaso
memo a yɛde ɔmo ato a ɔmo yɛ adwuma ne nyinaa no now no yɛte ase fam papa we are working ɛwɔ fam but ne nyinaa mu no ɛwɔ sɛ yɛtumi so ɛma amanfo no bi wɔ hɔ a yɛma wɔn hunu sɛ adwuma a wɔn yɛ no so no wei mu ɛna da wɔn ano a wɔn yɛ ne yɛde kyerɛ efiri sɛ woka Genesis no a Genesis chapter 28 16 17 18 19 when the Jacob discovered the house of God it became the house of God and the house of Jacob. And of is a preposition. It means that the same house that belongs to God belongs to Jacob. I thought you guys also won't come to Phoebe. And see, maybe battery. Yeah, that I communication director. I had no human. The ambassador for the Babylon. For you know who is Arab for the no about radio. I just feel okay. How the bro for our car. Said your own communication director. Did you over anyway, I can what somebody say. So be no so ya dear, na so ye ni ya. Onyankopon ma credit. More credit, that's right. What I say. Enti so bo MPP din pa, obi ahunu say MPP e won to me. So bo chairman pa, so go chairman. O hear say wo tro CHI na chairman won to me aba. Oh, okay. I the whole world, o betima try. The whole world maybe din back edikai. Obia betima. Obo chairman na chairman won to me aba. Tro nwie kura. O ma try na manfo hu. O just say enti so obia no sa wo ya de na sa wo ye ni ya ayade a abasobode a na sa mu ahoden no osusu nsaka bi enti ya mamanfo so ahunu nkofo a obo wo fomo a enti emma de be wo ka say yire ho ya adwumaden na wabasobo beba okay enti wo mo a ye de adwuma na hye wo mo nsa enti ama adwuma no ekoso kama ye me constituency chairman for constituency executive for ye me champion regional executives aye council of elders for aye discipline committee for nanankansa boadu ne nko for aye reconciliation so me am a lawyer kusi wo chairman ye do Boakye mo any ade ye nyina majority leader mo nyina no ye bob abaso coordinators ono asumdwe wa ha bring us back asumdwe wa asante na ye tete independence as a akoda but all the wo from sa independent candidates bi omuyi omutini ade ne ho asem to say yo dedi ka no mamina ye national chairman ase na minda eye mi general secretary ase ade bi obi eye bia no awose woda obi ase obi awo adom ne akyede a onyankopɔ de ama no ye no kodua is working kodua is working na me bona baso akwa asoro koso ene ade and we are working, we are on the ground na eduru ba bia party papa say your party ni bi wo ho a wonte se enipa ni bi eso obo kwa kogina independent na obi wa afrafrato yes afrafrato for obi so kwa kogina independent wa afrafrato dia and never asbaba ba party papa party kese te say MPP na so obi se okwa kogina independent a se party na yakono se party no because duru ba bi a wo se di pasu kakra kan ho ti se duru ba bi na saa de na ma na chese bibia ye pepepe saa na chese problem gra there's a party enyina ye I was say yakono but ne nyina mu achi no as a regional chairman mosomfo me dikai na samako apanyina me da MPP ano e wa Asante Mantem ha sei badaroma obuo ne ani due kwaso ade a ye hwehwe ene se MPP ebedi nkonim na badaroma enne ene ebia enyewo ade ebechi no na ye wodia me kai pa me ne honorable Simon ye regional minister sabre no na me dwen se MP na me ba bedi no obosonhwe 204 enti na me hwehwe ye yi saa na 204 no mabusuafo ene me wofa no ye chairman ho CEO Yankopon fa na kransie ono me kasa se ma me ma na ode abrantie bi a woye banker eneba yes aye Simon
Or then a buy and I sell an mantiase. Because me share me brofo na me pese me de face no. Do brofo no face no. De face simo. And na ye de ye na me ye se me bepre constituency chairman. Aye na atimi aboa me ama maba be tu ayi no maba be DMP no. Se mfa ho ba bia. Nya wona na nyame de wona. Anyi fa ho ba bia ne ka to force brofo bi na ka mo be kunu no parliament ho. Ane ko ye yipa nam de ahia no ye nyina brofo pe. Me ni ato force de ye nyina one grade. Ato force. Abuni ato force. Ye nyina brofo ye pepepe. Ye nyina ye di to ho attentions no. Eduru ba bia. Bia ne nam no nya sam keto a. That's so ye de jabia. Ato force de na ka minority leader. Odo asam na ho na meka. Now we have to force the brofo that be I was holding the brofo pay. Oh, the brofo no send me the or copy me. Anyway, on a lighter note. Or copy me brofo no. On the do maybe or cab brofo na who dey kozi. Ciao. Or the brofo no send me the do. Just say anti say na emfa hokra. Okay. Na me dey say bia meba be di chairman. Na me di chairman ni amana yakono. Okay. Amana ko. So we struggle to make decisions. Okay. And I'm pleading as a regional chairman. I'm pleading say we be no anaka opeso ye bia no mesrew. Ma komamra from na kokota PC parliamentary candidate na wa we no kokota achire. Na ebosha betima sha na say Dr. Mahmoud Bawumia na oba be ye president a bia na duru so. Do nya minister enura no ebia na wo kra no obesa ho akonya minister aja wo mpimpo oba be sa ho se kodua from pon maybe youth organizer youth organizer and now I am a boss so you general secretary yes what you say enti abrabo ye bona adane ebia na oba be sa chairman won't be ho kra ti mesre se akoma bia nkofom na wo bia se finally isn't that Fafranto a threat to you in Ashanti region? No, it's not a threat. A year Alanche Martin almost one station ha they feel so benya vote to her because you see Asante Nunyanso na Asante woka enkayo Asante Nunyansa na Asante ewo nkaye sabio ya mfa Bawumia mase oyesire muninti ya de na eba na yaba begu nanum asio Neza Asante anto aba ma MPP na ya say Bawumia mfiri hanti na asem anto ama no. Yes. Ohwe alankyere maten ayi nyina no a wose Bawumia yesire muninti ena wate ne ho say okọ na omakwan ama isiremuni ma medi ne so na yenso so no anya ahofe na even kra uti se ye ka hofa anya animu se ne wo ahofe wakoma mu se oman se wo kọ na wakwakohunu oba bi odefo ade ye mfa ncheche odefo ade ye mfa ncheche no se wo kwakofa na se ye animu nkoa ne se beto na akokohwe ye ne anontuo na wanhwa koma no mu a odefo ade no ode beche Odebeche. Ube bize. What you say? Ete yakuma mu. Nti wo hwa niema Bawumia pese o ye no a. Awo se ya support oni napo. Na oni napo presidency ebeye interesting. It's interesting. New Ghana, new MPP, ye move now. We are moving to the youth era. We no so nyina so ye mabunu ahode. What you say? O hwe MPP mu ne ye no a Akufuado Safoma Fomo Hakmawusu Agyeman. As a more transition. It's a transition. Penifono exit. New generation is taking over. Bawumia Napo. It's a magic. It's a magic. Okay. It's a magic. Imagine Maso. Oh, but I think you've drawn my attention. On say, Penifone hesitate. A Penifone hesitate. There is a generational changes in MPP. Yeah. There is a generational changes in MPP. Safuma Fakufu Adomono Yayino.
hakma wuswa adwuma mo no ye no omo kɔ no matena kyerɛ mo kaka gye ekufo ho no madane ayi empanimfo a mbɔ mpaye no matu yefo saa no mo kɔ akɔye na Bawumia ane Matthew Poku Prempeh take over ati na Paul and Matthew Poku Prempeh baby on be move Ghana e dia akɔye yi no o my me no na wo so I know hwɛ sɛ ebi ne sɛ Bawumia ba yi no o se ye problem a Ghana nyina no ye wo ene sɛ ehwemfo no entimi nya sika enye enkrata e won saase ne so enti da bia no ema ensaase ne yeton ma nipa mienu ana miensa ana anan hwese wo abrochire na wodi sika eba na adane ntokwa na wasaase na ye ni asa akoton ama obi o ti ase ana o se da bi me aka sa as president no me ma ayi ohini bia sika se ye nya nkrata ne nyina no ema obi afree enti se nipa no wo ba beton wasase no a GPS da so enti anu ane se wuduru ye na pepepe no wunim se wa yi no aye plot 45C yaton e dia ma enti won koto because se wo be hwa yi no gogo a e be kire wo de owner no o ti ase enti sa credit scoring no chesa wo to asase ne na no so da ne sika ba beda o credit card no eso ayayi enti eye ansase na ye wo no etu ba hu se ohini bia wo ska because ohini no wajapade adodo a wo no ensase dodo a wo no ene kire sika a wo enti no the more you are selling it become reducing balance enti sawo ton a e be so e wa bra obia no the economist is talking out as enti sawo ton asase no pa e be show what data no so obia be hu se na ohini wei o ti ase ohini kwakudua na wo nsase 1,000 acres waton say na waton dodo say na ka say na credit score na eba fom but e wo ho a na ekoso ye no enti sawo hwe eniema generational by politicians and what MPP more banwa it's amazing me de me kasa eba be wi ana so be ye no the person me ka kire Ghana fo nyina say aye 22 election 2024 aye siremfo mienu aye siremfo mienu na de be ye bia ba omi abekukuru Muhammad na bofo said you lose 2016 to 2020 no obe lose 2024 na ekwayara efaso ye yi say the difference between Bawumia and Mahama ne say Mahama be di president ni bida o se on shebo o se Mahama se on shebo but Bawumia de o se ade a o pese o ye no o pese o ma obia no hunu enema oba obeye ne yetimi dia cheke no na ba ko de eye Mahama wonya kwanya mfie nan pe ne woko na Bawumia de wonya kwanya oba mfie nwotwe enti wo se esa mfie nwotwe a opese obesra Ghana fo nti no ade bia obeka no enne no se wanya mfie nan no so a mamo mfama no demo Mahama de oni sa kwanya ne bi enti no se on shebo no all right enti yemfa ne se omumienu nyina no omukọ eye friend saying sunyan na se omukọ tachiman na tachiman na omudi mfie nan ana omumienu nyina omode kọ ba ko de odura oso ontimi mabio eye Mahama na omu nyina so omukọ fa enkwaduro na afri tachiman na de aba ba ko so kọ a obetimi afa enkwaduro no no de abrew na ye wo ankasa so wo nkwa eye free education nkwa eye yakwan ho nkwa eye wo ma awoso munya adwuma ho nkwa ane yaka ho asem eye Ghana nkoso ho nkwa ane yaka ho asem enti Bawumia de so okwa obetimi de aba na asem busa ne se omumienu no Bawumia kwa obetimi akonfie nwotwe obetimi aba Mahama kwa emfie na ni nto ntimi mabio enti kwan ana enkwaduro no obesoma ne se onfa enkwa no enfamra asempa etia chama utumi na wotene kano. Happy birthday to sweetheart Mr. Paul Frimpong of Company Herba
from your wife, Mrs. Josephine Atafrim Paul. Gifty entry and Eyawawoda Abigail Sewa Ajiman and Eyawawoda John Awuni of Kesmin Media and Eyawawoda Reverend Beneza Amo Adode Presbyterian Church of Ghana Wawoda Congregation. Emanuela Usa of Central SDA Church Agora Ketche Obinedi we Bremo. Chama untu me meda wasi se ne wanya brani atwetwe nkomo. Sanso so ena Paul Yando non so ha communications director ena former DC Banahene ono so ha. Your program no ya postponed no na watwe baako. Program de he. Campaign working committee no my extending no to 11th na beba so. Yes. Okay. Yes. Madam wasi abusianfo sports for bre eni omo trase na omo de dwumadie no ato amoso yedam asesebo na yetan. My name is Kwesinyantich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world.